Abanyarwandakazi nizera ko mukomeje kuvugwa neza aho muherereye hatandukanye muri iki gihugu cyacu. Ngira ngo murabizi ko uyu munsi ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 ari umunsi w'ibirori kabisa. Ekipe yacu y'igihugu Rwanda Amavubi igiye kuba icakira na ekipe y'igihugu ya Benin mu mukino yo gushaka qualification y'igikombe cy'isi kizabera muri Mexique, Canada ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma murabona ko Stade Amahoro abafana bamaze kugeraho. Ndagira ngo mubwire ngo niba nawe utaraza kabisa utambuke ukomeze wite kugira ngo ubashe kuba uhagera. Hanyuma iyi ni Toro mu TV twashemeye Pacifique, mugume hano kabisa ndagenda bahereza updates zose ziri bugende ziza kuri uyu mukino. Ngira ngo murabona ko abafana bamaze kuhagera, abakinnyi bamaze kugera ku kibuga. Wowe urasabwa kuza gukora subscribe hano kugira ngo uze kugenda ubona updates zose, highlights ndetse n'amashots kabisa yuko biza kuba bimeze hano ku kibuga. Kora subscribe kugira ngo dukomeze tubane.